Mentaka singi ga arpo artrik naiwing arajar pesan ka literary festival arajar pesan ka balai singi kala kunno hanan pelong nalor kijirwai kijinya kren hak bedei barkathok katar ka pule gadangle kladon ru ka banta ka bedei bat kijinya thu khana ya khana tang ya kane banta lawan benesi banta da Kriti Academy of Visual Art haga arpo tarik kala pelong ya kijinya thu khana pateng hak bedei barkajat benreu khasi penar haga arpo tarik kelawan ra ya kijinya thu khana kum kejat benreu khasi bat menta kasni kelawan ra ya jitu khana ha ka bedei bat kajing thau ya ka parthei kar kum ka perkhat jong kejat benreu garo ha ka ne kasni kibri gwan poi manisi menta ha ka ne ka tamasa klasyong ban shashkor ya kajing thu khana pateng bar kane kala penong ya ki bawan sngap bagen shashkor ba ya ka ei ka ba le thu namar ba ha ka ne ka juk ba menta kum kine ki khana kim judan shu bethu khana ngayon ini nakaliang jungkar di Academy of Visual Arts balaki itu dari Marafel Warji. Di kini kilai sini badan juga di ka Lit Fest kali sepangkat tahun bakot sepangkat kana ka param nanti kini ki kam dibaya di sini tinggal sebentar nanti kasih basdak kata kali mensisni menen berbentar mensisni nya tu sepangkat kana bade sepangkat riti gadustur katinai jongka kana jongki param jongben barem baja jongka dika riti dustur kasih juni di kadai ke kana sepang kanriam di menen pat ni wanra biang nisai kawai khana basho siem kepada Jepang ka khana riki penar di mentas ni pat mila wanra pat ya khana ba ya dei baka arkum thau ni pakai mata khana jungki garu jungi jong kadika ri Meghalaya jungi te kalang ke basu penat banyo kanika la kalinti ka kampsiar banya thu khana Jepang kanika khana Jepang kariki ka dustur kumba pitep bagi khasi nimdan kata katho katar ilon letik tang daka kitien khana kabaya din bagi maintenance department ke hakajindon juga dika program juga dika tamasa katho katar kaitu khana kalailat kalai lat spun bat kala pensyairu ke ba bentar bagi tip di hakadika arkom kayarap kibri kibanabar bagi tip Jepang kariki ka dustur ka khana jungi nanti kini ikna iba mentar tip shu ka riki ka dustur ki khana ki parom ba di kilatlet namar ba kani ka juk menta kala di ka juk mai juga tikor juga bagi orang ka social media bakal telep lut ya kani ka perkat perdan kena nanti kata jindon juga ka literary fest kalau ya Arab Shibun bagi tip bagi kena kitulung teman kitro samla samhoi bagi tip lalaki khana bat kalong kei basu penat ke basyo musim bat ngakerben rukum kani ka andai tang kata masa andai kata kani ka jimban kani ka jimban kan dulu jimban mi jimbat khat bakum kini kini ban pelong nak apor man muslim bakin he shushu nanti kin wara shushu khana ki param kin wara shu kata ki kita ki tamasa ki program ki bape ban susu ban beli ban sha shushu yang ni baru hantam kini ki kena ki ba ki long dien man dien sama kitip khana ni ban kawai lu kena bikin syai kitip kena minum saundom dalil em Jepang kariki ka dustur jumi English. She turns to the humble downtrodden, and unlike the others, the beetle plunged into the dark waters without hesitation. It rolled a little ball of earth, small but precious, and brought it back to Nastuanapantu. With this gift of soil, she finally had what she wanted. She carried the earth in the womb, and when the time came